Yes, reka anongere mbasuze ke mbifurize kugira ibihe byiza ikaze kuri mwese hano kwibendera TV. Uyu munsi turi kuwa kane ni tariki 17 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025 twinjiye makuru agezweho muri aya masaha n'amakuru araza kwitsa no kwibanda burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turababwira yuko muri Kivu y'Amajyepfo umujyi wa Uvira ukuntu biraye n'ubundi hongeye kurasirwa abantu bagera kuri batatu. Aba bose turaza kugaruka ku byabo dore ko abongeye kuraswa na Wazalendo zikaba zikomeje kuba ikibazo kiremereye kandi gikomeye ku baturage ahangaha mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi kurebera hamwe uko amagingo yabyifashe muri Sange na Runingo dore ko nundi hongeye kwirirwa imirwano ikomeye kandi iremereye. Ni imirwano rero bivuga yuko nubundi maze kugwamo abagera kuri 16 barashwe, imbunda 12 nazo zikaba ngo zongeye gutoragurwa ahangaha. Nyuma yuko ahangaha nubundi hongeye guterwa bombe nyinshi cyane zitagira ingano. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi kubabwira yuko abarundi Imana yongeye kubatabara. Perezida Neva akaba amaze guhabwa akazi gashya kiyongera kuko yarasanzwe afite. Ese nakazi kameze gute? Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi no kunyarukira muri Fizi turebere hamwe uko imirwano yaramukiye ahangaha yiriwe, ariko by'umwihariko turebe nuko magingo ya ibintu biraye. Rurambo hongeye kugabwa ibitero bikomeye cyane, n'ibitero byagabwe mu masaha y'igicamunsi cyo kuri uyu munsi. Ni nyuma yuko nubundi amakuru yatwirwa naho yavugaga yuko ibi bice byo mu Minembwe nubundi byongeye kugotwa kandi ngo hakaba harimo gutegurwa umugambi wo kurimbura ubwoko bw'Abanyamurenge. Ibi nabyo turubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turebere hamwe ibijyanye n'imirwano yongeye kubura muri ibi bice. Turaza no kunyarukira muri teritwari ya Rucuru turebe ko ibintu byifashe nyuma y'imirwano ikomeye imaze iminsi ibera muri ibi bice. Mwese rero nkabitsamuye ikaze kwibendera TV. Twinjiye makuru ushobora kugiramo uruhare nawe. Kugira uruhare muri aya makuru ni ibintu byoroshye cyane. Cyambere niba winjiye hano no guhita utereka like, hasanga rwose mutereke like dore ndabona zitarimo kuzamuka uziterekeho ubundi ibintu bikomeze kugenda biba uburyohe etrebye 5 kuri 5. Ikindi kandi nuko niba ugeze hano ari ubwa mbere tayari uhite ukora subscribe hasaho. Subscribe yawe ndayitegereje kandi nyitegerezanyije ubwuzu bwinshi. Ikindi nukora subscribe yuko no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo amakuru agiye akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Twebwe tugiye duhita atuyakoherereza. Mwese aho muherereye rero ni munyandikire mumbwire niba turi kumwe. Unyandikire umbwire uti turi kumwe 5 kuri 5. Unyandikire umbwire uti ndimo ndakumva neza. Unyandikire umpe igitekerezo cyawe aho uherereye hose ndaza kucyakira. Nibinabakundira kandi ushobora gufata link y'aya makuru ukayisharinga mu magroup ya WhatsApp ubarizwamo. Ushobora gufata link y'aya makuru kandi ukayisharinga mu magroup ya Facebook ubamo. Ushobora kandi no kuyifata ukayishyira kuri status ya WhatsApp yawe cyangwa kuri Twitter. Tugiye bukoze igikorwa cy'abagabo kubera yuko budufashije kugeza amakuru ku bantu hirya no hino mu isi nzima.
mwese rero reka mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye nsanga ariko zamaze kugenda zisukiranya umufiririzo. Yes, nyuma rero yo gufata gapoze gatoya nyemerera twinjirane muri aya makuru. Icyo numva nifuza nuko watera gatebe tugasangira aya makuru. Ubwo mwese abaherereye muri leta zunze ubumwe za Amerika, muri Canada, mu Bushinwa, mu Bwongereza, mu Bubiligi, Norvège n'Ubuholandi tubahaye ikaze. Abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Rucuru, muri Goma, muri Uvira, muri Bukavu na za Kisangani, mwese tubahaye ikaze muri aya makuru. Tubahaye ikaze kandi abantu turi kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, namwe ikaze. Tubahaye ikaze abantu benshi cyane badukurikira baherereye mu gihugu cy'u Burundi, abavandimwe bo mu Burundi, abavandimwe bo mu gihugu cy'u Uganda, abavandimwe bo muri Kenya, abavandimwe bo muri Zambia, mwese mwiyumvemo ikaze muri aya makuru. Tugiye guhera muri Kivu y'Amajyepfo, mujyi wa Uvira, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira yuko n'ubundi aha muri Uvira ibintu biraye nabi cyane, nyuma yuko muri uyu mujyi hongeye kurasirwa abantu bagera kuri 3 bose. Amakuru y'iraswa y'abantu bamaze kurasirwa mu mujyi wa Uvira rero amenyekanye mu kanya gashize, akaba ari amakuru avuga yuko abangaba barasiwe muri uyu mujyi wa Uvira, barasiwe ahitwa Residence Mwibereka. Na gace n'ubundi kegereye uyu muhanda wa route nationale, no apana route nationale, ahubwo na gace kegereye uyu muhanda wisuka muri route nationale nimero 5. Uyu muhanda rero werekeza mu gihugu cy'u Burundi, neza neza ugeze hafi y'ahitwa Uvira City, n'ubundi uri mugenda werekeza ahitwa Bahari Beach Hotel cyangwa se Ased Uvira, ni waba abantu bamaze kurasirwa mu kanya kashize, bakaba bamaze kuraswa na Wazalendo, ngo zivuga yuko ari maneko, dore ko abantu ngo abari barimo kuva muri uyu mujyi wa Uvira abasa n'abatambika berekeza muri uyu muhanda ugana mu Burundi. Hanyuma rero Wazalendo ngo zivuga yuko ngo yaba ari maneko z'abarwanyi b'intare za Sarambwe, n'ubundi aba bantu bikavuga yuko ngo bagaragaraga nk'abanyamurenge. Amakuru akavuga yuko rero abangaba n'ubundi bongeye kuraswa na Wazalendo, abakaba barasiwe ahangaha. Nyuma yo kuraswa rero abagera kuri 3 bose ngo haje imodoka azira abaterura zirabatwara, nubwo kugeza ubu ngubu imirambo y'abanyakwigendera nta wari wamenya aho yajyanwa. Gusa Wazalendo zikaba zikomeje kugenda azinubirwa n'abateri bakeya, nyuma yuko zikomeje kugenda zikora ibikorwa by'urugomo n'ubugizi bwa nabi ku baturage b'inzirakarengane muri uyu mujyi wa Uvira, ariko kandi no mu bindi bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka noneho kandi tubabwire yuko aha muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi ubwo bukomeje kuba bwinshi ku baturage batuye muri ibi bice, ikindi kandi abahunga bakomeje kuba abenshi, nyuma yuko n'ubundi bakomeje kugenda babona ibintu birimo kugenda biba bibi cyane, bagahitamo rero kwambuka amazi bakerekeza mu Burundi, abandi bakerekeza iyo kure mu Bubiligi. Hari abakomeje kugenda bajya ari benshi, hari naho twamaze kumenya ngo barimo guhungira muri Afurika y'Epfo baturutse mu mujyi wa Uvira.
abandi rero bakaba barimo kwerekeza i Kinshasa no mu bindi bice bitandukanye nka za Lubumbashi na Mbujimayi, ngo harimo kugenda aganwa n'abaturage batari bakeya barimo guhunga n'ubundi baturutse muri uyu mujyi wa Uvira. Reka atukira muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, mujyi wa Uvira, twerekeze no muri Sange na Runingo, turebera hamwe uko situation yifashe aha n'ubundi kuva mu rukerera hongeye kugabwa ibitero n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ubwo rero aba bagabaga ibitero n'ubundi muri bice bya Runingo, Kiriba na Sange, abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bongeye kugoboka muri iyi mirwano, batangira rero gusubiza ibitero inyuma hakoreshejwe intwaro ziremereye. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe basutse bombe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagasuka bombe, bikaza kurangira abarwanyi bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe bakoresheje na drone muri iyi mirwano yabereye ahangaha, bikaba byaje kurangira rero n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye gukuramo akabo karenge. Aha hamaze iminsi habera imirwano ikomeye cyane kandi ni imirwano idatirimuka. Kanya hari wahoze ari kumbaza tese kugera muri Uvira urabona habura nka pourcentage ingana gute cyangwa se ijanisha ringana rite kugira ngo uyu mujyi wa Uvira ube wagerwamo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe? Ereka ibi nabyo mbisobanure. Magingo yangaya twababwiye yuko ibice bitandukanye bikikije uyu mujyi wa Uvira abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kubishyiramo ibirindiro byabo, yaba muri ibi bice twavuga ko ari nk'ahagana haruguru ya Uvira, za Kiriba, Runingo na Sange. Twabwiye kandi ko hari ibindi birindiro abarwanyi b'intare za Sarambwe bashyize ku rundi ruhande werekeza cyangwa se witegeye aka gace k'imisozi ya Kingwengwe. Hari ibindi birindiro biherereye mu bindi bice uruhande rwa Uvira, naho biravugwa ko hari ibirindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe hagana hepfo, n'ubundi naho abarwanyi b'intare za Sarambwe abarimo kugenda bahestara ibirindiro byabo bitandukanye. Ikindi nakubwira nuko muri uyu mujyi wa Uvira indani huzuyemo abarwanyi b'intare za Sarambwe bakora akazi ka mapping. Ibi bikaba bivuze yuko rero situation buri kantu kose kabera muri uyu mujyi wa Uvira indani abarwanyi b'intare za Sarambwe baragakurura, yaba uburyo babikoramo biciye muri aba barwanyi cyangwa se muri aba asore bashinzwe mapping, yaba biciye muri drone zabo, yabiciye muri communication zabo, yabiciye muri technology zabo, yabiciye muri za radar zabo. Ndagira ngo nkubwire yuko uyu umujyi wa Uvira n'ubundi nkubwiye yuko ubu uri under control yo ku rwego rwo hejuru n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ntago naba ankubeshye. Reka atukira muri Sange na Runingo rero tubabwire yuko n'ubundi amabombe yongeye guterwa hangaha muri bice, yaje kurangira abagera kuri 16 bose barashwe. Abagera kuri 16 ntago biramenyekana neza arabo ku ruhe ruhande, ariko amakuru akavuga yuko ngo arabo ku ruhande rwa leta ya Kongo, nubwo bivuga yuko hashobora kuba hari abagera kuri 3 bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe nabo bakomerekeye muri iyi mirwano y'uyu munsi. Ikindi nakubwira nuko hongeye gufatwa intwaro nyinshi, imbunda zigera kuri 12 ngo zongeye gufatirwa ngaha abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bongeye kuzifata nyuma y'uko ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo babonye abarwanyi b'intare za Sarambwe batangiye gusubiza ibitero bari bagabye hakoreshejwe amabombe. Biza kurangira rero ngo bamwe mu barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo abarundi ngo abayabangiye ingata.
ibi rero bikaba ari bimwe mu byatumye cyangwa se mu byahesheje amahirwe abarwanyi b'intare za Sarambwe kongera kwisarurira cyangwa se kongera kubona impano z'imbunda zivuye ku ruhande rwa leta ya Kongo. Reka rero mbere yuko reka tubanze tugaruke ku nkuru uvuga yuko Perezida Neva w'u Burundi amaze gutabarwa, Imana iramwibutse dore ko amaze guhabwa akazi gashyashya. Perezida Ndayishimiye Evariste bakunze kwita Neva akaba rero amaze guhabwa akazi gashyashya cyangwa se imirimo mishya na Joao Lourenço, ni perezida wa Angola, akaba ari nawe uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe. Akaba rero amaze guhamagarira Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi kuba intumwa ye yihariye mu karere ka Sahel. Mu itangazo ryasohotse ku uyu wa kane tariki 17 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025, Africa Union yavuze yuko Ndayishimiye w'u Burundi azayobora imbaraga za diplomasi izo mu rwego rwo hejuru ndetse n'ingufu z'ubufatanye zigamije gukemura ibibazo by'umutekano ndetse n'iby'ubutabazi mu karere ka Sahel. Aka karere ka Sahel gaherereyemo ibihugu bya Mali, Niger na Burkina Faso bimaze igihe byugarijwe n'imitwe yitwaje intwaro ya Islamic State. Mu nshingano Ndayishimiye kandi yahawe harimo gukaza ibiganiro n'abayobozi ba guverinoma za biriya bihugu, abavuga rikijyana imiryango itandukanye yo muri kariya karere itegamiye kuri leta, za societe civile ndetse n'abafatanyabikorwa b'ingenzi mu rwego rwo guteza imbere imishyikirano, kubaka ubwumvikane rusange ndetse no guteza imbere ingamba ziganisha ku mahoro arambye ndetse n'umutekano mu karere ka Sahel. Joao Lourenço perezida wa Angola akaba ari nawe uyoboye African Union muri iyi minsi, yavuze ko yahisemo Ndayishimiye kubera ko ngo afite ubushobozi bwo guteza imbere icyerekezo cya African Union biciye mu cyiswe imiyoborere ye idasanzwe no kumva neza urusobe rw'ibibazo byugarije umugabane wa Afurika. Joao Lourenço kandi yavuze ko perezida w'u Burundi afite ubunararibonye n'umuhate udashidikanywaho wo kwishyira hamwe ku mugabane wa Afurika, akwishyira hamwe kwa karere ndetse n'ubufatanye, bityo ngo ku mushinga iyi mirimo bikaba bijyanye n'umuhate utajegajega wa African Union wo gushyigikira kubaka amahoro n'ubufatanye bw'akarere muri kamwe mu turere twa Afurika twugarijwe cyane n'ibibazo. Ndayishimiye mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa X yavuze ko yakiranye ukwicisha bugufi izi nshingano yahawe na Perezida Lourenço. Ni mu magambo yanditse agira ati, nakiranye ukwicisha bugufi ndetse n'inshingano ubutumwa bw'icyubahiro nahawe na nyakubahwa Joao Lourenço uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe bwo kuba intumwa idasanzwe mu karere ka Sahel. Ndayishimiye yashimangiye ko afite umuhate wo gutuma Sahel ibona amahoro afatanyije na bagenzi be bo muri kariya karere. Ngibyo rero u Burundi buratabawe n'ubundi muri bibihe. Reka dukomeze n'aya makuru rero, aya makuru tuyerekeze muri Fizi n'ubundi ubwo turacyari ku mirongo y'urugamba. Aha muri Fizi n'ubundi hongeye kwirirwa urugamba rukomeye kandi ruremereye, n'urugamba rwongeye kubera mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Fizi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bongeye kugabwaho ibitero n'abarwanyi bo ku ruhande
rwa leta ya Kongo. Ni ukuvuga igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, igisirikare cy'u Burundi FDNB, Wazalendo, FARDC, FDLR, ndetse kandi bikavugwa yuko ngo bakomeje no kwifatanya n'abacanshuro. Iyi mirwano rero yongeye kubera aha muri teritwari ya Fizi. Ni imirwano ikomeye kandi ni imirwano yongeye kumvikanamo intwaro ziremereye n'izoroheje. Gusa amakuru aturuka ahangaha haravuga yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo batangiye gusuka itwaro cyangwa se amasasu ku barwanyi b'intare za Sarambwe bari kumwe na Twirwanaho rero ngo bakaba baje gukoresha systeme n'ubundi bisasu bakagenda babiturikiriza mu kirere, bikarangira rero abo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo basa naho bacitse intege baza gusubira inyuma, ndetse biza kurangira imirwano yongeye guhagarara. Ikaba rero hari imirwano n'ubundi bivugwa yuko ngo yakomerekeyemo abatari bakeya, nubwo magingo aya ngaya ngo bivugwa yuko ibyangijwe n'aya masasu y'uyu munsi ari byo byinshi, kubera yuko abo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo boherezaga amasasu abarwanyi b'intare za Sarambwe bayaturikiriza mu kirere. Reka rero tukiri muri ibi bice n'ubundi twongere tugaruke muri Rurambo. Rurambo iherereye muri teritwari ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Aha rero hongeye kugabwa ibitero bikomeye cyane n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aturuka muri Twirwaneho aravuga yuko ibi bice byo mu Minembwe ingabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bari kumwe na Wazalendo na FDLR bamaze kugota ibi bice byose bya Rurambo. Amakuru akavuga yuko ngo biteguye kurimbura ubu bwoko. Amakuru rero akaba avuga yuko mu kanya gashize rwose ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo batangije imirwano muri ibi bice. Ikigamijwe rero ngo ni ugusoza ibyo kwibasira abo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Twirwanaho rero bakaba bakomeje gutanga intabaza nyuma yo kugabwaho ibi bitero n'abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ngibyo rero ibyo twavuga kuri iyi mirwano n'ubundi yongeye kubura muri ibi bice. Akaba hari imirwano imaze kubura amasaha y'igicamunsi icyo kuri uyu munsi muri ibice bya Rurambo. Ni ibintu bikomeje gukomera kandi bikaba bikomeje kugenda bitanga yindi sura ku mirongo y'urugamba muri ibi bice. Yes, mu gihe rero dukomeje n'aya makuru, reka noneho twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Masisi. Yes, muri Masisi reka bariho atwerekeza imirwano rero yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo muri ibice bya Masisi. Ni ukuvuga ngo inkeke yongeye kubura, ndetse amasasu menshi yongeye kuvuza cyangwa se yongeye gucicikana muri ibice bya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Akaba ari imirwano n'ubundi bivuga yuko ngo ikomeye aha muri ibi bice, aho abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi ba Wazalendo bo mu ihuriro ya Alliance Patriotique pour un Congo libre et souverain bongeye gutana mu mitwe mu mudugudu wa Showa muri ni mu bwoko ngo bw'Abanyongo muri teritwari ya Masisi. Ibintu rero bikaba bikomeje kugana hatari heza muri ibi ibice. Kuva ku wa kabiri mu gitondo imidugudu ya Showa na Kauma yari irimo ituze rigereranyije, nyuma y'uko n'ubundi mu minsi ishize nko mu midugudu
muri iyi midugudu yose ngo n'ubundi hari hamaze iminsi haberamo imirwano. Akaba rero n'ubundi ngo nyuma gatoya y'imirwano yaje kongera kubura. Igice kinini cy'abaturage cyahungiye mu bice bifite umutekano birimo wa Roa birimo ngo ahitwa Roa Yungu mu karere ka Masisi ndetse no mu bice bya Ruwashi na Bukombo na Miyaja. Amakuru aturuka mu nzego z'ubutegetsi ahangaha rero aravuga yuko ngo igitero cyatangijwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe baturutse ahitwa Nyabyondo muri Masisi, abandi baturuka Ikashebere muri Warikare bagaba ibitero ku birindiro abyizi Wazalendo biyobowe na Janvier Karayiri Ishowa. Imirwano rero ngo yakomeje igenda igana ku rwego rwo hejuru, iza rero ngo no kugera mu yindi midugudu iri hafi ahangaha. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ibi bice avuga ko umuyobozi w'icyubahiro wo muri ako gace yakomeretse mu gihe umugore umwe yakorewe hohoterwa n'abagabye ibitero nabo ku ruhande rw'izi Wazalendo n'ubundi zirimo kurwana n'abarwanyi bo mu ntare za Sarambwe. Byongeye kandi ngo ibintu byinshi by'abaturage birimo amatungo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byasahuwe n'izi Wazalendo. Nyuma y'uko rero aba baturage bakomeje kugenda basahurwa abandi bagakorerwa ihohoterwa, nibwo rero ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bafashe icyemezo cyo kugaba ibitero kuri aba barwanyi, hanyuma rero bakabirukana. Imirwano rero bikaba bivuga yuko n'ubundi ngo ikomeje kandi akaba ari imirwano ikomeye kugeza ubu ngubu. N'ubundi ngo inzego za leta ntiziragira icyo zitangaza kuri iyi mirwano, dore ko ngo ari imirwano ikomeje gukomera no kumvikanamo intwaro izoroheje n'iziremereye. Ibintu rero bikaba bikomeje kujya ku rundi rwego. Reka noneho twerekeze muri teritwari ya Rucuru tubabwire yuko hongeye kumvikana ituze ridasanzwe ahitwa Ibinza nyuma y'imirwano ikomeye imaze iminsi iri kumvikana muri ibi bice. Ituze ngo yongeye kugaruka kuri uyu wa kane muri ibi bice bya Binza ni mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iri tuze ngo ririho nyuma y'iminsi myinshi y'imirwano ikaze yahuje abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Akaba ari imirwano ngo yaberaga hazwi nka Kiwanja ni muri Nyamirima na Ishasha. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ibi bice aravuga ko iyi mirwano iheruka yabaye ku wa kabiri mu bice bya Nyabanira na Kasave. Uyu munsi rero aha muri ibi bice ngo hakaba hari ituze nyuma y'uko n'ubundi ngo abarwanyi ku mpande zombi bongeye gutanga agahenge. Gusa ariko abaturage nubwo bavuga yuko aha ngo hari agahenge, n'ubundi ngo imirwano ishobora kongera kubura isaha n'isaha. Ngibyo rero ibyo twagarukaho muri ibi bice, n'ubundi tunagaruka ku mirwano iba ikomeje kugenda ivugwaho hirya hino mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwese rero reka mbashimire cyane, nshimira cyane mwe mwateretse like yanyu hano ku Ibendera TV. Nshimira kandi by'umwihariko mwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV. Ndashimira kandi namwe mujya mutwereka yuko mufatanya natwe muga sharinga cyangwa se mukadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu n'abavandimwe batandukanye.
mwebwe rero aho muherereye hose reka nongere mbibutse ko n'ubundi ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe, icyifuzo, inyunganizi ndetse n'ubutumwa butandukanye. nta kindi wakora ni ukutwandikira ubutumwa bwawe ubunyujije hasi aho ngaho muri uwo mwanya wahariwe ibitekerezo cyangwa se komantere. ikindi nabibutsa nuko ushobora no kuduhamagara, nimero nayo iraho hasi uraza kuyibona mu mwanya wa description. mwese rero ndabashimiye cyane mubana natwe ku Ibendera TV mu buryo buhoraho. reka rero tugane ku musozo w'aya makuru, mbifurize kugira ijoro ryiza, undi Imana ibarinde.